ayisifake ezulwini ayisikhiphe kodwa yamnyakazisa umntwana. Haleluya. Ayibonge iNkosi. Yanyakazisa nje kuba nento eyithintayo. Yikho ukuthi ke ukhehla lapha emhlabeni konje lowo muntu uyabusiswa ongabi nabonayo ongahlale sihlalweni isho njalo nje lithi Jehova uyathanda indlela zomlunga lithi amashinga ayahamba endleleni ebhubhayo uthi umuntu othelayo njalo ke uyaba umuntu othela inhlamvu eziningi. Haleluya. Uyayithanda imithetho kaJehova iNkosi onjalo ke lithi uyaba umuntu othela inhlamvu eziningi. Ayibonge iNkosi. Lithi abonayo ke bayokufana namakhobe emoyeni. Lithi uSamzi ke chapter 1 verse 1 lo lithi abasoze bema namaKristu ekwabeni. Ngihlala phansi thando zami ngiyahlala phansi ngiyabingelela ngiyasuka akukho okuningi engizanakho nje yikho lokho ukuthi ngiyabingelela lapha ekhaya kwelihle igama lika Jesu umuzi waseMarashanta. Siyabonga ukuthi nakulesi sikhathi uNkulunkulu aninyakazise ukuba nimese imvuselelo njalo mawubona lihlanganisa amafu lwaqoqa mawulubona liwahlanganisa mase liyaguqubala umulibona selinethisa imvulo ongazi ukuthi uNkulunkulu labantu abantu sokubehambele ayiveli nethe kunezinto ezingama signs ezisuke ezivela ezakwa prophecy ke lezo ngezaziwa abantu abayizingane kodwa zaziwa abantu abasathethe uthu abasezilaveli yokuhlala noNkulunkulu bengasathandazi. Moses wafinyela kwi-level la engasathandazi khona esexoxa noNkulunkulu kwakuba isihlalo sikaMose kube isihlalo sikaNkulunkulu baxoxa ingakho umuzwe sefika la khona esethi ke wemntanga mbonga mina uNkulunkulu sengifuna ukubona ubuso bakho ke manje ngoba isebona lo muntu sesikhulume naye iningi indaba esixoxile ngoba uke wabona le ntabeni yaseSinayi wasithakaza ngefu andifane esabeka litali imnyama akekho wayengangena kulona kwezwakala uNkulunkulu ekhuluma ke noMose wathi wena Mose ngimfuna uIsrael ngifuna wena ukuthi ungene kulifu ngoba nginento engizoyikhuluma nawe ngeke ngikhulume nalabo bantu. uNkulunkulu uyayihlonipha iprotocol kunezinto angeke ikhulume namakhono kodwa uzikhuluma nomholi. Noma ungaprofeta ube umlilo kodwa uNkulunkulu uyayihlonipha iprotocol. Njalo umemisa inhloko akakwazi ukuyokhuluma ngesimfu kodwa umisa inhloko. Angazi uNkulunkulu angazi ifike kanjani lapho kodwa ngithukunyiswa izihosha ngithukunyiswa amanzi agelezayo endaweni yasePhonati ukuba uNkulunkulu uyathelisa abaprofeti ngoba abaprofeti abantu abahamba ngephepho wabona ukusuka iphepho ubona ilethi imvula uyokwazi ukuthi uNkulunkulu usenyathele uNkulunkulu akakwazi oshama hamba necrobat uNkulunkulu akakhulumi ngomfundisi kuphatha phala ngikhetha masa uNkulunkulu akakhulumi ngopastor uNkulunkulu akakhulumi ngomvangeli uNkulunkulu akakhulumi ngoteacher of the way but uNkulunkulu speak with a prophet because a prophet the mouthpiece of God ungumlomo kaThixo. A prophet is the man or a person okwazi ukuzwa the heartbeat of God. Kubanenkinga kuhlangana abaprofeti behlangana abaprofeti bephuma bephuqa uNkulunkulu bethi uNkulunkulu ingazange akhulume. uNkulunkulu wasezulwini kunento ethamasa impostoli kunento uNkulunkulu njalo uNkulunkulu besuke ethuma abantu bezomisa useyili uma bezomisa akumele kuleyo ndawo beqoqana uNkulunkulu angazange ayiveze noma engangayiveze etenteni kodwa ayiveze ekhaya ethize kusuka kuba kunomuntu odothwa yinto kaNkulunkulu yasongenisa la etenteni. Ngikhuluma mina into ukuthi uma abantu mntakamzobe uma behanje miatho adaba mehelo othamasa uma behanjelwe uNkulunkulu alukwazi itende alukwazi ukuvelelime uNkulunkulu nothamandla ethu uNkulunkulu wemntakambonga nikhuluma ukuthi nithi manithandaza la kusendo umuntu ogula ekhaya apho mehla
athe ufuna uNkulunkulu wabo. Hlala phansi bazalwane bamthemba ngiyahlala phansi. Hlala phansi ngihlala phansi manje usohlala phansi. Hlala phansi prophet hlala phansi. Hlala phansi ngenzela ugogo mase. Ngibuyise kuvana. Ngoba kunalento engithi manje phansi uNkulunkulu yethu. Hlala bangisithi ufuna ukukhuluma nomphostoli manje angisithi. Ngifuna ukukhuluma. Angifuni sixabane nawe. Ngifuna ukukhuluma lena. Lo bangifuna lo oyimpumputhe okwabonakala ekhishwa amehlo. Akazange akhishwa amehlo wayengenawo manje. Wazalwa amehlo engenawo. So ngesikhathi lo ingesuku mafana wamfela. Njengoba wayengenawo amehlo uma uJesu ethatha udaka ehlanganisa namathi. Hayi ngoba uJesu wayinamanyala inkinga amanzi ayengekho. Ake silikhulumisane nebazalwane iBhayibheli. Mina ngazi noma selangihlanyisa ke vele siyaphambana lengqondo. Ngoba ngeke ungiphice ngalo from Genesis to Isaiah. uNkulunkulu ngihlalele, uNkulunkulu engitrain entabeni. Engipheka kunezinto ayikhuluma usuku nemini. Ingakho ngeke mina ungidlisa inhlabathi. Ngithi uma ngifike ngibabona uhlobo labantu ngibona ukuthi okay uNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu njengoba sifike lana ngiyeza ku. uNkulunkulu uma ngimile uzongivezela ukuthi kunabantu azobanikeza igama kule ndawo. Manini bazalwane manini ngifuna nibambelele kunabantu emagcekeni uNkulunkulu azosampula kunabantu okwakulindela ukuthi ngekufunda abantu ngizwe uNkulunkulu manje phansi uthi kunabantu okuba ngama graduate egcekeni wathi kunabantu abaswele ivini imali zokufunda bayaqualify ungena e-university wathi uNkulunkulu njengoba lemvuselele izilize ne breakthrough enkulu engathi bengama kuleli khona uma ngiba kuleli khona ngikhulume njengomaka Davide we bantu balapha entsele ikuphi khona la khona lapho ke ake ngitshele into engayaziyo uyabona leli hubo elithi ngiyabona leli hubo 118 nazi ukuthi ihubo lika David akusili ihubo lika David 118 ihubo lika maka David umaka David phela kahle kwakumele ungalalwa naye kwakumele elale nesigqilakazi uJese ngesikhathi esibiza vele kwakumele alale naso kanti isigqilakazi sisohlakanipha ngoba bakuyiplan kaNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu ngeke uzenze lutho njengoba uprofeti uIsaiah ukuthi indlela zakhe iphakeme ngeqondo lomuntu athi funde imicabango yakhe ayisozifani nabantu uNkulunkulu njalo ukenza into ephithizelisayo uyabonakala uNkulunkulu ethatha umuntu ephuma enkonzweni aphuma enqamla ihosha abonakala edlengula khulelwe umuntu uzama ukukhipha isisu singaphumi abantu behlule kuqonda ukuthi uNkulunkulu benendlela yokuzothula umprofeti kodwa bekubiza ukuthi angene ngokuthi kudlengula umuntu esifazane bese kuba lento ezohlala esibelethweni bese kuyabonakala phela isinto kaNkulunkulu ibonakala ukuthi le ngibingeke ithwalwe okunye kodwa bekumele kube nomuntu oyohlwengulwa Romans 8:28 Akudlule mase kuhlala phansi kusele ba meeting mama minute 10 minutes uhlale phansi leli hubo 118 akusili ihubo lika David ihubo lalo wesifazane owayeshade noDavid okwathi sigqilakazi uma sesimgqokisa impahla zasenyukeli waphuma impahla zokuba lalela phela mnanzalo ekhosini endlunkulu waqokwa noma ini uma khuluma esigodleni kuneyingubo zakhona eziqokwayo futhi umuntu wasesigodleni uNdlunkulu mengena lana kumiwa ngenyawo kumele kusukume umuntu wasekhosini mengena ngoba yikho into okuthini igazi lasekhosini ebukhulubayo ngeke usemenze lutho vele unento yengwa hamba nayo bazalwane mina mhlawumbe ingqondo yami ayithathi unezinto esibhidanisile bambani uyayibona uma singagena kule nto kaProfeti kube nenkinga sithathe ingubo yengwe sayiphika kwangathi into abantu bamadlozi engathi bonto bongkhona ingubo yengwe isymbolize wealth nokuthi lo muntu into ayinikezwe yomhlasa namakhosi inkinga nina nathi uma nithatha uJesu kwaba nezinto engayilahla kodwa okungezene nayinikezwa nathi isibeka nagcina ezinye izinto nizisaba nofike nibe nenkinga nofike nempe nenkinga uyazi kunezinto esiyekile why abantu bomsamo bakhi altar ngiyeza ku Psalms 118 wami babe nemsamo abakhothama kuyona uma qede kuyoguqa kodwa abazalwane babona imsamo bayifuni angikhulumi mina ngemsamo yobumnyama ngikhuluma ukuthi umuntu kaNkulunkulu ebe nealtar la khona abe nenhlanganyelo noNkulunkulu ziphi iguqo zeni okwazi ukuthi isiguqo sakhe kusondela omunye umuntu uthi lama sekonakele ekhayeni lakho uphikele kusona uthi weNkulunkulu mase kunjena kuye kulungiswe kanjani ngezazi ukuthi lolo hlobo lalolo bantu abantu abanjani abanama altar abamiswe uNkulunkulu kanti wenziwa yini uIsrael uma sethwele umphongo sebezowela iJordan uma sebenyathela iJordan iqavuleka basimabela ngaphesheya baxotsha amakhala abantu bebatshwa ematshofatsha u12 thuwa bawabeka abayisikhumbuzo thuwa namhlanje sakhona lawo matshaye bekiwe ayebekwe langa no lahla izinto zenu uNkulunkulu anika sona uma kaDavid
uma kaDavide ke uma eseqede ekhuleli uyakhishelwa ngaphandle uyalahlwa ngoba uzalela ingane phakathi kwabo ibanyamanyambana and ayamkeleki yona yonke into and itrain uNkulunkulu ehlane wayitrain ekweluseni wayipheka ngiyabuya empumputheni bese ngihlala phansi uma itrainwa lengane yatrainwa uma isefika ke umprofeti uSamuel uze ngomoya wewisdom wathi uNkulunkulu ufika lapho ungabatshela ukuthi uzogcobothi ngizokuhlabela uJehova ngoba umprofeti umuntu omuva with the wisdom ngeke uzubanqoba abantu bemntakamzoma ungazela ngobuso uyabona bazela ukubiza ukuthi ube newisdom uNkulunkulu atshela ukuthi abantu lobanqoba kanjani abanye abafuni bebe kwizandla la etendini bafuna ukuyongenela izimeni imizi kunyathelo kubona abanye biza ukuthi hayi abayidinga ukunyathela emzini yabo kodwa bazofuna ukusetshenzwe imini nje badinga ama-1 on 1 abanye they doesn't need an attack yokuthi beme la badinga i-attack yokuthi uphume la imhlale nibe 1 on 1 udile nemeko yakhe mesiyalo so yonke into kaNkulunkulu mawuzoyidila izodinga iwisdom angikho ke la ngila uma kaDavide yokuthi kuthena umeqeda uDavide kwathiwa mebefika bonke ethiwa kwabonakala nekhanyayo uSamuel wayibona ngathi ifanelekile ukunimiyeke lo uphekwa yioffice lokuprofeti osemuva futhi akasiza phuthume ukuthi attend into yakhe impostoli attend nambolo phenduke emuva kuhle ngoba ngimazi kodwa lo phenduke emuva unento yokuprofeti ejulile okubiza ukuthi attend niphuthume udaba lapho bengagcine bulawa uqhobo webazalwana ngikhuluma ukuthi mina FS spiritual ngikhuluma ukuthi emele ukuzocula amagugu encwadi kuthiwa ngasekho emhlabeni wa because ibonkolo ipheba ungcobo liyambulala umuntu uma ngingaqaphelanga office bangakwazi ukoperate ngendlela yambulala umuntu athi umuntu umprofeti kumele ungalokhu umgcina uhamba umjikijela ucinga ukuthi umlahla kuphi mesenza into kaNkulunkulu enye into kumele ngimtshele umprofeti akamele asebenze kwaMlungu wenkulunkulu asesokweni umprofeti akasebenzi kwaMlungu umprofeti umuntu ohlala e-office 24/7 because u-administrate i-office yobuprofeti okumele noma umvusa ngo-12 ebusuku athi uNkulunkulu uthi athi noma ehlezi ebhathrume gas uthi uyamfonela athi uNkulunkulu uthi noma enzane nqamlemon uthi uyamfonela athi uNkulunkulu uthi athi umengene ethilini umfonela abambe ifone ethi kumele ngikhulume kodwa lithi isu langithi bhatha adabhatha kuphu uthi bhaka dabasa ilikhika bashaka rakududu dabaka khuluma mina mol phakathi beqeda abantu ngaphakathi abantu amadlamoyiwe emangade besangana ukuthi wenze njani ngiyabavimba mina ngibavimbe ngamonzi ngibafike emagaraji ngisho ukuthi nalo udaba lakho luxoxe angihluleke lapho ngihlale phansi uDavide ke kwathuma begcotshwa ke bonke thuma qedo mebebekwa la besoxoxa wabona nalo mbone ngathi uyafaneleka uNkulunkulu wabe sesho ukuthi akusiyena wathi khona lo ngalandwa kuthiwa walanda uDavide umeselanje uDavide kuthiwa afuna phakathi tumefe ngaphakathi kuthiwa wayemela uma wakhe kona abafazi kulindawo ngekhuluma ilanguage yeBhayibheli ake ngiyeko mem no madam ngobe yena ake ngikhuluma ilanguage yeBhayibheli kunabafazi la uNkulunkulu azobenza beme endaweni bebengabukeleke emndenini yabo kodwa bazokuzala kunamazwi abawashoyo bebonga uNkulunkulu ukuthi nawe uyayithatha impaba ngezaleni ayihlalise namakhosi nawe uNkulunkulu ezonginika igama yiumfazi ngazala nazi ingane zinweba umuzi zenza into emangalisayo nazi ingane zami seyihamba ngeimoto kanti wena uNkulunkulu njani bangenalo igama kwaqediwe ngalomuzi kwakwenziwe futhi nelist ukuthi kuyaphela ngazo lezi ngane kuzwakala uma kaDavide uthi yona ihitshe legumbi elanqatshwa ngabakhe kodwa selaphenduka la inhloko yebandla lawo mazwi ashiwo uma kaDavide umili uyalunguza kekhe emgcobweni uyababuka ukuthi hawu yona lele bidelelo kodwa isiphenduke yayitshe isiphenduke yayitshe legumbi elanqatshwa ngabakhe namhlanje ngithula ngiyabuka isiphenduke enhloko yebandla kunabantu abazoba nobufakazi umdlalo emndenini yabo okuzothi uNkulunkulu esenza bethi bethule bebuka into emangalisayo angisekho ke lapho ngilapho impompothi uma qeda ngesikhathi kuhlanganiswa amanzi amathi nodaka amanzi ayengekho ngesikhathi lo muntu kuthiwa ngana amehlo wayeyona impompothi ukuthi amehlo nje ayevalekile kwakuyizimbobo ngesikhathi uJesu esehlanganise abudaka namathi ngesikhathi eliphahleka kuye lo muntu wayebona kufakwa amehlo weba salo uJesu uthe sonza ungaphezulu yabuya ke lapho bese ngiyafana mpostoli nguyisele kwena ngesikhathi emphahleka kudaka ubona lo muntu kufakwa amehlo umefakwa kamehlo angigcoba uma eseqedile usethi uJesu hamba umyalele emfuleni ayakona uthi akayogeza ungahamba kanjani emfuleni ungawazi uzobona kanjani wayengamyalele emfuleni la yemthuma khona kwangayena umfulu wayesebona lo
umthuma kuba priest kuba apostoli. All right. Ufike ubaxoxele isimanga sesenzekile. Iyona ndlela amthuma ngayo. La uNkulunkulu into azoyenza ngizokwenza imangaliso maqedana elikhulu into ewubule. Bephuma abantu beyofakaza emndenini yabo. Bethi na uNkulunkulu yenza into engaphendekile. Abagreba abantu izinto eziprofethwa kule ndawo. Beyibambisise ngoba uNkulunkulu wenza into engasukumi phansi. We ngiyasaba mina mntaka Mzobe. Because right now uNkulunkulu taking this ministry uyibeka kwelinye izinto. We khona uzothi ma operate ngokuhlala. Lethu ayi abantu abazumuva na kumele bephambane ngengqondo. Because uma ngidle phansi uNkulunkulu ufezela iSwaziland. Uthi uma ungayenzanga ipassport go and prepare the passport. And uthi uNkulunkulu that him the servants aseduzana wakhe wenza ama passport. Because uthi uNkulunkulu kune problem eseSwaziland athembe wena ukuthi iyolunga nje wena. uNkulunkulu ngeke kwenzeke until uyonyathela wena. Yebazalwane. Hey, uthi Joshua Mathonya uletha la nyathele khona endawo sesidlini. There places okubiza ukuthi noma singangabizwa kuthiwa soshumayela khona. uNkulunkulu akususa uqede wonke amaphepha athi uzonyathela because once you came to that land you possess the land. Bake bathi mebefike eJericho sakumele balidle Jericho, it was the city. Uma iphelele kuthiwa baranda kasithupha. Uma sebefika kwesikhombisa abaphinda kasikhombisa. Lezo indonga ikazeziwe webazalwane. Asingaliphiki iBhayibheli. Alikazeziwe indonga. Kodwa bavule kumhlabathi zangena phansi ashona kwabuyela kwanoma. Kwasethuka abaprofeti bengene ngaphakathi. Izinto esizoyibona webazalwane. Into ezodetermine lento ebeshoyo lo mprofeti obemela yokuthi kuzodetermine ukuthi ifaith yakhe kuliphi level. Umkholwa kangakanani uNkulunkulu? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuthatha kubeka esihlalweni ungaqualify kusona? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engaphakamisa into ngakini kubuka abantu kodwa angasebenzi umuntu? Yeah. Ngikhuluma mina into engaphenyeki uNkulunkulu azoyenza la. Kodwa ifuna umuntu ozobamba ozohamba ngo2 Chronicles 20:20. Yeah. Ethi uma bevuka ehlala leseTekhom. Uma sebevukile ngoba two prophet Jaziel wafika waprofeta Joshaphat. Wamtshela wathi uNkulunkulu lempe nibheke nakusiyona yena okweni kuba nihlele. Yeah. Ngiyezwa masalwa. Uma bekade kuthiwa baphikelele empini. Hey wemongcwele. Ngimbona uNkulunkulu uzoyivusela impi yakhe la. Kunabantu uzoyibambele young generation. uNkulunkulu will operate uzosebenza ngezizukulwane. uNkulunkulu bekade ngitshela indoda nami sendleleni ngithi umuntu omusha njengenhlanzi. Ethi mayifake esibhamini iyadubula ngoba ukwazi ukudubula ngomuntu omdala. Ngoba umuntu omdala into ayiphethe imlanje into azoxoxela nayo lasona. Kodwa young generation is a radical character. Lena uhamba kuka prophet angayezo operate in the last days. Quick great revival. Laba bazoba insane remnant. Yeah. Maningi ngenyawo basala maningi ngenyawo. Ngoba singahayiza lapho sekuseni. Yeah. Yenza ndakho. Ubamba uthi kumhlabelo omdala uthi nomncane odlala ekhipho ngibala ngoba uthi nje lo mbono wakho uphathe kahle. Amen. Hallelujah. Iphupho lakho leli iphupho lakho lona lifesakale. Amen. Hallelujah. Bese kubi icebo lakhe ukusikebo lakhe lifesakale. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Finyela khona understand into oyinikezile yokuthi kunendawo la ufike khona you just possess the land la khona kunezinto wathi wanyamela noma unganqabulenye emoli kunezinto ezifike iguquke ishintshe ngenxa yento oyinikezile njoba ufinyela ke njoba imileke lemvuselelo ngifuna ngibambe into yokuthi khona into enkulunkulu azoyenza into engakazibone eyoshiya abantu bekhexile bemangale bebuza ukuthi kabibizwa ngani lento eyenziwa uNkulunkulu kule ndawo wemntanga mbongo okuyothi bekumangele kuthiwa yintoni lento eyenziwa uNkulunkulu kuthiwa hayi ngeke naleli tende lifike lalabantu kusho ukuthi bathwele kahle kahle ngoba vele yonke ehlatshelwa abantu nje ngathi babona imali sokaNkulunkulu ukuthi abantu bathwele ekseni ke bevuka behlanela saTekhona oTekho uJoshaphat wema wathi ngizweni iJuda nganabakhile eJerusalem anolando likholwa izwi likaNkulunkulu wenu ngoba uma likholwa niyoqinisa you will be established and alokholwa abaprofeti bakhe you shall prosper. Umulaleli izwi lomprofeti uyaphumelela. Amen. Kunabantu ababanjwe into engale ukuthi ubamese uyakhona. Ngifuna abantu abazothi bephuma namhlanje uNkulunkulu ekhulumile. Abantu abazobamba umyalelo kaAbraham sengikhuphuka umphostoli mina lapha phambili. Abantu abayobamba umyalelo kaAbraham. Lithi izwi likaNkulunkulu lakhuluma. Lathi Abraham aphumela ngaphandle. Oh yeah. Waphuma ngaphandle lathi akabheke phezulu. Yeah. Athi akabali inkanyezi. Yebo.
lithi uNkulunkulu wayibali hayi bazalwana ngathi noma ngiyangizwana kuthiwa wayibali inkanyezi wayibali inkanyezi ungayibali inkanyezi wayibona ukuthi ayibale uNkulunkulu wabesemtshela ukuthi lalela kaAbrahama inzalo yakhe yokuba njalo njengalezi inkanyezi okuma uyibala ibaleke lithi uNkosi lelo zwalibamba walikholwa elashiwo uNkulunkulu into abantu yobasebenzela kule ndawo ukubamba izwi likaNkulunkulu mase beyalikholo uma nilikholalelani webantu balapha uma nilibambile nalikhola le ndoda ake nisiyeke nthini anisiyeke nje thina bayeke nje omkhisi ake bayeke omkhisi ngoba omkhisi abakhonzi lapha ebarasha ake manje ake nibambele uNkulunkulu wale ndoda niyangizwana webantu balapha lokhuzane kwaGwala ake nibambe uNkulunkulu wale ndoda nibone uthi noma uthi ulalela kunomthandazo webazalwana wakuthandaza uDavid ningixolele sengaphambana ekhanda akusahambi kahle kwagcwala uNkulunkulu engqondweni yami ngoba inkinga ngibalwa nje mina ngoba ngihlanyiswa yizwi ukuthi lithi uma kubalwa abantu kubhoboka isifo uyabona manje angikwazi kwamukela mina isense ingene ifike ngibali ingangena ibabale nje egcekeni angikwazi ngoba ngazi uhlose ini uSathane ngoba ngakwa-Israyeli kwabalwa abantu kwabhoboka isifo kwafika labantu okubizwa kuthiwa ama-sensors yini njalo kube ne-target nje emhlabeni njalo kuzobanwa nabantu bese kuba nohlelo lokufokusa odedela ukuze abantu uphunga abantu angikaphele ezinye izinto indaba ukuthi nami niphoseka nje izinkathi ilotshiwe ezweni ingakho uhlala babona izinto ezenzeka emhlabeni uma ebuya ohlola umbhalo ngibona ayikho into entsha kufana nokhipha izisa akuyona into entsha ukhipha izisa khipha izisa into enjalo endala elotshwe ezini umkaJuda waphume yophinga eshadile wazama ukukhipha isisahlule kuphuma wazwa abazali abantwana baba isizwe empini kwaba uphele siyi kwaba nozera bazi bathi umbelethisi kulokayomzala kuyomela afaka intambo ebomvu ngoba umbelethisi wenza leqiniso leyo umeqedwe umbelethisi uyambona uzela ufuzo uthi wezela wamfaka intambo ebomvu ezandleni wathi wezela ufuzilana ngasibuyisela ingane eswini isandla yabe sekuzala uphele siyaqala uzalwa kanabo umsibu lo wesibili uzala usenomsibu ingakho ubona amawele liphuma eqala lisithithithi ingane liphuma kwesibili ngoba lesibili liphethe intambo ebomvu umsibu ngizalwa nje mina iwele uma wami uyiwele lele linye likhona liyamhlakani phela ngoba yile laphuma kwesibilise kakhulu ngahlala ngamuthi ngathi ubani waphuma qala phakathi kwakho nawe ubani wantshelwa wathi uyena waphuma qala ngathi hawa ingakhe eqinela ayikuphethe intambo ebomvu zonke lezi zinto izinto ezilotshezini bambeni ikhola uNkulunkulu akwenzayo nikhola uNkulunkulu walento nikhola uNkulunkulu walento uthi uDavid ngelanga bekanti uNkulunkulu wami ngishila ukhala lawo mazwi lapha ngesikhathi ezingela ubaba wakhe efuna ukuyombulala uma efuna ukuyombulala njobe esekhala uDavid ubekade uAbsalom emzingela efuna ukubulala ubaba wakhe uDavid uyakhala ke manje ubukhala uhoba ubhala leli hubo usemhumeni manje uthi uNkulunkulu wami ngishila uthi ngikhala kwenza ulinzobusuka umphekule uthi kodwa ngibala ukuthi wena ungongcwele uthi obaba wethu babe kwethemba bekhuleka kuwo awukazi umajapisi uyamuza umthandazo wamambili ubamba umthandazo wobaba othi masubona umthandazo wakho uhluleke okhuleka uNkulunkulu kaMzonke Ngisomba salwana. Phela uNkulunkulu kaMzobo yena uNkulunkulu kaMose. Amen. Futhi uNkulunkulu kaAbraham. Uyena lo wavula indlela olwandle olubomvu. Hayi ngoba lalo ubomvu ekhabazela ulwandle. Kodwa into eyenziwa uNkulunkulu labonakala nesimo elibomvu. Kwakulwandle nje lunomali. Kodwa la qhanjwa ngaleso sikhathi kusekulwandle olubomvu. Ngoba ngesikhathi uNkulunkulu elivule ehamba emhlabathini omleyo, kwaphenduka kwaqhunqa kwaba bomvu yonke into. Kwasekuthi uNkulunkulu wavula indlela olwandle hayi la ngebomvu. Olwandle olubomvu labonakala selubomvu lama nje ngegazi. uNkulunkulu esenza ukumangaliso webazalwane iBhayibheli nolibambani lenze liphile kini liyonenza ukuthi ningasweli liyonenza ukuthi niwazi amandla namagunya eniwanikeziwe abanye bahlela futhi ngabuka kwamanye ama positions abahlela emsebenzini batshontshelwa ama poster abo abanye batshontshelwa ama promotions abo ngesizathu sokuthi abantu bangabazi into abayiphethe 2014 ake ngidlule kuloko mesengidedela umpostile 2014 ngangena egarage la kwaLand Rover ngangena ngathi weNkulunkulu nayi imoto wangivezelana ngohamba ngayo adusangana abantu bethi kanjani uyahamba kanjani imoto ubisiwe ni full time in ministry ngathi mina oba uNkulunkulu akukho kumehlulayo Luke 1 verse 37 no word from God will ever fail Numbers 23 verse 19 you are not a man that should lie nor the son of man that should repent repent ushilo nakuthemsa ukuthi akayikwenza ngathi oba uNkulunkulu wenze ngaphenyekile uma kubiza ukuthi engenzele into ehamba igwini uyokwenzela mina amen wayidedela uNkulunkulu last year amen January uyophela uNkulunkulu wadedela uLand Rover ngikhuluma ngesettlement wayidedela wanyaka sumuntu eintabeni wangabi nakho ukuthula wathi uNkulunkulu angokuyalela imoto cash ngathi mina ngidlapha uyahlanya andlapha ngaphile ekhanda ngathi uba ngihlelo wathi uNkulunkulu uthi khetha leyo akukhombisa yona yes back ngathi mangigijima ngasanganiswa amanahavala khona lento echithiwe
nami ngisangane ngake ethi mangifika ngiyizwa ukuthi ihavali crash hayi uNkulunkulu akabi lathi isimoto nansi kwathi uma ngiqeda ngaphimisa ngathi nayi imoto yona uNkulunkulu angitshela ngayo waqeda wathi njengamanje into engizoyenza ukuthi uNkulunkulu angenza itransfer le moto to your account wayenza immediately yaklearisha same time yathi uma iqeda ngaphikele garage ngangena egarage la Land Rover ngangika kwamabhuna ekhuluma isibhunu ngangishiya iBM ngathi kulo hey webaza ngixoxela mina futhi umfuthu ngixoxela into na angithi ningazi kahle iminyaka ningazi ngoba sidonse iminyaka nalento singamla lo ngikhona ngikhuluma into enzo uNkulunkulu ngikhuluma engenzwa ngazinyanga ngikwazi nokukhendla kwenziwa njani anginaso isikhathi nabakubangisama mina bafika ngepholo bezonqamla bethi siyokhokhela u20,000 babala ukuthi ubani eThekwini sinizamile uba nje ubumbone kanje uba nawe siyakubona uphethe into kaNkulunkulu yabaqoqa abantu sifuna ukufaka 20,000 sithi ukuthi ngathi ngiyanizwa into yeni iyathandeka inamandla kodwa ngikwazi ukudayisa ngobuzibulo ngathi inkinga nje angikwazi ukulala ngenxa mina ama sacrifice kunama sacrifice phela ngeke ngakhona mina ngeke ngikhona nje kuthiwa angisalali uNkulunkulu wami ngimtshela into ekhona yenziwa uNkulunkulu kwathi uNkulunkulu wanyakaza isikhulu sakwa treasure u2020 lo uyophela kwathi October 15 sasodedela iBM 1 series sathi uNkulunkulu kade enkinyilwa nkinya from February ngilokhu ngithula unyaka uqala 2020 wasoyidedela uyophela unyaka wayibekwa yilethana yonke wayilethe egcwalisa ufull tank wathi uNkulunkulu wenzani kwathi meqedwe uNkulunkulu wanyakasizwe kwathi bakhala unyaka uNkulunkulu wanyakasizwe wasodedela Land Rover wathi metransfer ngafike egarage lamaphuna ngathi uma ngene kwathi ngiyathi are you Dr Fred ngathi yes I'm Dr Fred it's me wathi oh you can akhuluma out amaphuma akhuluma eSouth Africa angisizwa ka Fred mongcola interpreter baya buye bathu yena babuza ukuthi ayuyena ngempela bakhuluma yonke into uma ngena ngaphathe steering bathi please don't break everything at esukube bayazi ngena nge-test drive ngiyasaba nokuyidrive inkulu nale moto uNkulunkulu wakwejisa ithayina khona 4,000 in lot ngipressa umlilo athi no press it my press vele khala kube ngathi wena wabona i-anaconda kuyibona i-anaconda kwemuvi mayisiba ngimsindisi weNkulunkulu wenza ngathuma ngiqeda kubuye ngayipaka wabe sebuza iphuna buzo Antoinette Dr Fred athi yes Antoinette that you need the office, you need the ngapha ingcono ngablefone sengithatha manje ngaphatha umsangano wefone kathi no I'll do the transaction here don't worry I'll sit just I'll do the transaction you can just prepare I think we need drinks not the coffee we need drinks will be fine because somebody need the cappuccino we can have the cappuccino Asuka ngibonile ngoba sangamkhulunkulu nabehlo ngimbonile ngingama ngaye ngithabeni ngifakaze ngaye kokwami kwakumele ngibe udokotela uyogqoka ijazi lokuba ngibaxengula ngabantu kodwa uNkulunkulu wathi lutho uyoba udokotela kwezami Ngaye kamathenda mina ngiphekela ngipheke esigodlweni sesilo isilo sidle kudla kuphekwa yimi onkosasa nezuma bedle kudla kuphekwa yimi ngiyangihlale ngo20,000 ngawazi ngizowenza ngishintsha ngisimoto kwamapheke kathulu uNkulunkulu wasusa konke wathi ngifuna kubona kakuswe mina angazi ngikhuluma kwesikabanisini khona le faith esizoyithi khona le faith esizoyiphakamisa lo muntu obesephelelwa amandla lo besethi mina kuphelile uNkulunkulu ngilahlile sobuthi lalala uphiko khona maqeda amabhuna ashayisana ngamakhanda agcwele lamabhuna ngibe ngingabe ngifuna ngabe ngitransfer ayishaya isamba semali ngathi uma ngisishaya ke lana ke kwa Capitec uma utransfer uCapitec you can transfer 1 million you can transfer 10 million Capitec into esengijwayelele you can transfer 1 million to your Capitec then it will be clear just now but you cannot transfer to Standard Bank or to another bank yes if you exceed you can transfer 90,000 but you cannot exceed to that if you exceed to that which means sekubiza ukuthi awusakwazi transfer clear immediately sekumele ithathe usuku then the bank will contact you ukuthi akusiyona ni fraud awubanjwani igebe do you know the garage do you know everything they sort everything to do you saw the car yonke lonto le ngathi maqata ngashiya ngibhukhelwe nehotel iFoster ngabuyela ngawulala kuyona iFoster angileleke ngavuka phakathi usungathi uNkulunkulu ukuthi ngizohlanya ngizophila ngizokwenza njani seliyanetha izulu ngifikile ngigqoke isudu ebizayo ngithenje uNkulunkulu ngizoswenka ngoba weNkulunkulu ngakuhluphekela mina ngakuhluphekela mina mhlazane ngibiza uma wami wayesemasimini ngaphimisela ngimtshela ngathi ngibiza uNkulunkulu wathwala izandla ekhanda umfazi ozala mina ngoba vele angazi uNkulunkulu ngikhuliswa yini lento mina kwangamele vele ngifundle sibelethweni sikama wami because wavala umanqe
kwavalwa yonke into kwakhishwa kwathiwa akasofinda phuma abantwana ngoba bonke abantwana bebafumana ngomthungo so uma segcina ngodade wethu agcina ngaye kwabe sekuyokhishwa yonke into ukuthi akasophinde kuhlala umntwana kwathi odokotela uma kuyothiwa ukuthi ukhulelwe kwahlala isibhedlela kwahlala kwathiwa kanjani ukuthi wena ukhulelwa kanjani ngoba kuvumi kwathi uma qeda sexual kwathiwa lindela ke it's either kufingane noma kufene kodwa kumele ube khona phakathi wena ozofa akekho yedwa kumele aphile thuke efike esibhedlela wa-operator esibhedlela esingasile uma efika khona wafika kuleso sibhedlela kuthiwa ungabelethwa ngaphuma kwathiwa ingane enkulu kuzokwenziwa njani uyafana umama futhi kumele kuphile ingane kwathuka isimanga ngoba kubonakala kuphila umama kuphila nengane kuthiwa kwathi umephakamisa because ubaba esefona kwathiwa ngiphilile yaphila nengane ubaba wavela waphimisela ukuthi ubaba uzalwa wavela wathi lo silindele okuhle wathi ulindo okuhle uyethi silindele okuhle ekugcineni and uma unotice in my family mina ngibiza uNkulunkulu besebenza benamabhizinisi uNkulunkulu ngesegcini ngibiziwe mina angisebenza kabulu mina I'm not leading you in a church umpostoli yazi akunawo mina umncane umpostoli wentholo zuka beshumi ngoba amakholwa nenkani nanemali inteleka ngemali ingakho phenduka amakholwa wabona ehlupheka because ahluleka ukunikeza uNkulunkulu ukuba beniyobamba umyalelo waba nje umfelokazi angazi uNkulunkulu kwenze njani la ukuba beniyobamba umyalelo womfelokazi owathi sekusela ukhweshana ukuba ngidle bese siyafa nomntana wami bese thi umprofeti iqala ngami waqala ngomuntu kaNkulunkulu ukube intweni zenu kulezi imali enifumana yeyingoshintshi ukuba benoyidedela uNkulunkulu beningekiswela beningeyukulamba ngoba zwanga kuthiwa khona umuntu owabe sengenisa ukhweshane kodwa sizwa kuthiwa kwathi umelo khephikile sakeni akukaze kuphele webantu balapha othongathi kwagwala ngithi kwagwala lapha ngithi bambani ukushoka uNkulunkulu kahle ku-2022 nibise yonke into ngendlela uqale phansi yolungisa umuhluleka uthembeke ezishumini yenza njalo umuhluleka uthembeka kuma-first fruit yenza njalo yolungisa umuhluleka ekunikela umnikelo wama-first bonds hambe olungisa umuhluleka ukunikela umnikelo kumele unikeze indoda kaNkulunkulu hambe olungisa ngoba kunemvula uNkulunkulu amafaya anyakazi khona into zabantu ayithwele eza nazo kodwa mawuhluleka ukulungisa ngoba nenkinga bathi umaqeda kwasala imoto abayisula amabhona ayisula imoto ngaphuma ngayo lathi uma iphuma la ngitshela kahle ibhulu lathi please Dr Fred please take care of this car is so expensive ngaphuma ka driver from Pretoria to Sandton sebengibhukhela 5,000 bathi prophet go and rest ngake ngayiphala lathi uma ngiyebuka imina ngathi mina nemoto yabantu abamhlophe mina uNkulunkulu mina engasebenzi kwamlungu mina uNkulunkulu engiphuma osizini mina uNkulunkulu engengahayikha nezipikhe zo6 webazalwane uNkulunkulu uthi 2 4 lezi ibikhe zo6 ngihayikha ngazo from Durban to Escort Mkhizi ngiyoshumayela ngiphethe nekeyboard ngaphezulu i16 ayama 099 ngakwanti sasabamba lezi ngoba kwathi ngikhazo market sasebenzisa u16 ke lapho ngoba ikhona okwakubamba istand ngempela uma uciciyeleke nge14 inhlupheko yodwa ngoba yufaka nano sustain ubambe lokho ngiphethe into uyeke ngoba imishini siyahlukana kwaboshelwa mfanamento enehlangene nginqamula ngibe nefaith ngifike ngime lapha ngaseMaran Plaza uma ngime lapho kumvele kumitruck ingilayishe nemthwalo ngiphuma ngiyoshumayela entabeni mhlawumbe ngangifike ngime wendoda kaNkulunkulu ngidumise etendeni itende empty ngifike ngihlale kushunyayela itende iqala first day ngabiki kwakuthi mase ku4 day bese ngithi ake ngidedele ngime ngangibamba umhlaba ethi ngcwele zalisa umhlaba nokuqhaqhawulwayo nenkazimulo yawo bese ngithi yamkela indumiso ngawusho ngaqoka izimhlophe epulpiti ngavala amehlo ngathi weNkulunkulu ngifuna wenza into engazokile endawo ngadumisa isango wawuyiziphi engasilo kodwa zanyakaza indawo yaseMoy River kwabonakala itende uma ngifika ngona sekuvulwa ikhethi igcwele abantu bamile babheka nje ukuthi hlobo lomuntu lolome phambili oludumisa ngidumisa ngingaphekwa umuntu ngoba babengekho nababhekayo imvula yehla kaNkulunkulu ngihluphekela uNkulunkulu mina bengibhala ngise theological seminary euniversity bengifunda ngilale etendeni mina ngifunda ngilale etendeni ukuthi maqeda yonke into ngiphuma ngizofunda ngilale phekwazi incwadi ngilale ngifunda oGreek weNkulunkulu ngilale phekwa iGreek ngisangane ngifunda uNkulunkulu ami yonke lento efundaye practical theology kungizane ngilale phekwazi incwadi uma ngiphuma ngifike ngithola 80% kumangala ukuthi kanjani ngoba inkinga ngangilele phambi komphongolo ngangithi uNkulunkulu uyabona nje ngihluphekela wena unganyekela kanjani kube yihlazo ngoba kwazi ukuthi abantu abasemsebenzini bayafeyila ngithi ngoba ihlazo libe lakho weNkulunkulu yaphuma imoto yaphuma yabakhona abantu babangana ngabhala ku Facebook ngathi ngifuna ukunixoxela ngomuntu obiziwe
ebizwe uNkulunkulu. uNkulunkulu in my family wangiphendula ngiyasebenza wami ngenza ngayo breadwinner. Efamily nayikho into ekwazi ukunyakaza kungalindwanga ilasibona. Kuthiwa ayikho into engeziwe. Nginakekele umdala nginakekele bani. Ngoba kuyaziwa ukuthi uyena ophethe imali. Angazi nami ivela kule mali. Kodwa angisweli. Hawu bazalwane mina amandla mina angifumana 15,000. Incane kabi imali kathisha. Angizazi ngifumana malini. Because kuleli sonto mangathi sengidinga 50,000 uzohlala ngazo vela. Ngiyankulunkulu wangibiza njengemtshele. So buye sikhulume ngelanga leapostoli nalaba abizile ukuthi walizwa kahle liphini. Njengoba uthi ubiziwe walizwa kahle. Ngoba mhlawumbe uzosalisela ubupha nje nenhlamvu. Kanti ugijime ngoba uma ulandela ubaba umzombo shona ukuthi ulandela ubaba umzombo. Njengabafundi ophethe abalandela uJesu. Wayebafice badoba abathathu. Kuhle unqamule ulizwile iphini lokuthi uNkulunkulu ukhulumile ngoba kukwenza ukuthi mawufica indlala awuphenduka ubange envelope nompostoli. Ngeke usuyibange envelope nompostoli. Kubiza ukuthi nawe uyo uNkulunkulu wakubiza. Nangu uyazi lobe khona emzela. Akakwazi mangiphumene envelope njalali ngangisanganela zakweqa amehlo kuyona. Eyami envelope ngoba ngihlupheka ngedwa entabeni. Inkazo yenza umefica indlala kubiza ukuthi aye uNkulunkulu ambizayo. Afike ethi uNkulunkulu nayo indlala engificile. Into kumele ngilindelezeke kumele efike ethi nje daily yazi ngazi ngapha indlala. Sengizobona njengomzali kunbe. Kodwa once isabanga envelope soshayana. Soba nenkinga nje. 2 ungathi mawunqamula ubiziwe. Mesiyokwakhela ngamaqhubeni angazi ngifika kanjani la ayikho into ebhlungu njengokupheka abantu uba groom kodwa kusasa umuntu aphume abaleke nabantu bakho uyoqala phuma uyohlupheka entabeni uma ubholoko ungakwazi ukuhlabelela vele udile lokho okwenzayo uma ungenawo umshayi wensimbi musu uphuca abashayi bensimbi abantu yeke kunzima ukupheka umshayi wensimbi mina ngumuntu otrain abantu njengoba uzwalana emhlabeni edube mhlawumbe ukuzwe mntaka khabazela ukuthi kunento edume ethunga maskandi engakaziswa yesiqi into eyaphekwa uye lo prophet ngayipheka inyakazisa umhlaba uma ngifika uyaziwa nje into eyaphekwa ngipheka abafana ngibakhulekela ngibathakatha ngento kaNkulunkulu befika abanye bengakhona ngimkhumula kahle oqala bamazithu kanani owafike ngakhona wamukela uJesu akalimakelanga entendini wamamukela ekuseni kuyimana ngo7 sihlele endlini sithandaza wamamukela uJesu wathi uyamthanda ngoba wathi uyamamukela namhlanje Jesu ngikhuluma ukuthi mina insizwe eyihudu labantu yathanda namantombazana more than 6 angaze mina lo ngimshumayisa ngamantombazana kangikhibeze mphethe washela umphethe nami ngathi we uNkulunkulu into oyivalele kimi iyo ngamnika ukuthula wathi ngehluleke ukulala nawe wathi umeqedwa wabuye sezongitshela wathi sengadilithile sekusele yodwa kunezinto esingeke simshumayeze zona okubiza ukuthi sibonakala isihamba phambi kwenu asinaso isikhathi mina nje ngingixolela ngisekho nje kuyibhizi yokuthiwa nje yena nina nonke nomke ayisuka anginaso nje isikhathi ngizolokhu ngitshela umuntu ngento iqiniselazi uyazanda ukuthi uma ungana Jesu uyebhujisweni uyazanda ukuthi uJesu mengekho ngilokhu ngikopholota mina ngibike ukuthi thatha uJesu wena ozoyikhethela futhi anginaso isikhathi nokushana namahlo zakho uzoshana ngihlala namahlo zakho ngihlala nemsamo yakini mina angithi yakusebenzele continue mhlazana uma usufuna uJesu ngizokutshela ukuthi owami uJesu ukuphila futhi ngizokutshela ukuthi sesi anginasikhathi ukushumayela isikhoko mina isikhoko sikhona esabo mina ngiyesikhokweni ngixolele angiyesikhokweni but into ebhlungu ukuthi wonke umuntu uyovaya ezulwini bese kuyiwe esikhokweni hayi singakhuluma sizazovaya sonke ezulwini nabo laba besikhokwe bazovaya they will test heavens they will test heavens bawutesta kodwa bedlula bawutesta bedlula wazobuza ubuhlungu ukutesta into uhlula kodwa usiyoza ubuhlungu phakathi ekuthiwa nephethe yakho ayiphumuli Jesus Christ so anasi isikhoko nje ngiyeka I don't have time for that uyabona futhi angasoli ngifuna ubamba ama-job activities anginankinga lapho ngikhosile mina ngibe yi-wash tower ngakhonza nje uphaphama ngiyawazi ngeke ungiphice ngihlalile kuwona ngibe yiRoma mina ngayisayoni iNazaretha kangaze ngizinze khona angithandanga nje ngaxake kuba beyifaka lento yamaNazaretha yangixaka nje ukuba ushembe saxake kodwa amatsha esikakile sasisabatha ngabe inkanike ngayiyeka into yesabatha ngoba ngangineke nje ukudla okubandayo so babogcina hayi akuhlukanele izindlu yena phezulu bazosabatha thina lapha ezansi ngesabatha so ngeke ungiphice ngezinto zenkolo ngiyangizwana bazalwane ngeke uzungiphice inkolo yamaRoma nje kumele uyazi inkolo yamaRoma kahle kahle kwakungayona inkolo it was an empire kwakungumbuso kahle kahle kwangamafilisti ayemele nenkolo yobuKristu kahle kahle kwangamafilisti la wafumana kwi-Old Testament kodwa kwi-New Testament bavela bengamaRoma babele nenkolo yobuKristu into abezomela ngayo bawumbuso babengeyona inkolo yamaKristu umbuso ithi empire that why into abayishumayela kumele beshumayele iRosali awukwazi ukutshelwa ngoJesu kumele utshelwe ngeRosali ukuze noma uJesu umefika kuyena engakwazi ukungena uPope usuka kuphi impostoli ngifuna ukusuka la ngoba uwena udala yonke lenkinga uMpope usuka kuPetro
Yes. Wafinyelela uPaul eyoshumayela eRome. Umeshumayela eRome asikwazi ukukulalela wena. Sizolalela thina sifuna umuntu ohambe noJesu angitholela amanzi fana namaphuzu. Uma ephimisela lawo mazwi lawo abantu baseRome bathi asikwazi ukushunyayezwa wena thina ngoba wena uhambanga noJesu. Sifuna uhambe noJesu. Kwabiza ukuthi kulandwe uPetro. uPetro wafika washumayela. Then base but this is the father of faith. This is our Pope. Pope is an Italian word. Means papa, means father. Yes. The first Pope was the first Pope. Yeah. So awukwazi kuba omunye uPope. uPope uvele eMaromeni. Lo Francis ombone ephente ugijima igazi lika Petro kuyena. Into yasegcekeni. Uyabona? So into ngeke uzuyenze lutho. Isonto labasheshembelelo libona amaNazaretha. Lo ushembelelo abasangana ngaye namhlanje bemkhonza it was a prophet, Waye umprofeti uIsaiah. Kuyifamily yakwakhumana. Ube umshumayeli weseli. Eyisebenzisa kaNkulunkulu ekholelwa uNkulunkulu. Ngiyabona into enibhuda ngayo. Sichazele mfundi. Uma ngesikhathi umshumayeli lo owumprofeti uIsaiah, not uIsaiah in the Bible. Wayeqanjwe igama njengoba ingane zesiqambo Moses nje. uAbsalom njengoSamuel. Uyabona? Uma lo Isaiah lo owumprofeti wakwakhumalo. Ulaphana elokhuzaneni eweseli. Ukhonza kuJohn Wesley umshumayeli uyisisebenzi uNkulunkulu usebenza ngaye. So ngesikhathi ubesebenza ngapha ebandleni ubhizi ngaphandle uyashumayela ngamasathazisi because akafuna ukumelana nokukhonza submission. Lehlula phansi kulezi zinto. Wathi umethi umfundisi nongakalumisa useyili umuntu ashisa likomisa useyili. Sizothini ke sizokuyeka. Sikumisa useyili lale nezingane zabantu imithe lasekumele sophipha amanyana. Akho ngoba uhlule ukuphatheka nje. Uhlule ukuhlala phansi uphatheke. Uma umeseqeda ngomgqibelo into ayenza ngo Saturday ubaqoqela esihlahleni ngoba nganayo into yokubakhonzisa. Umekaqo ubuya bashumayela ubashumayeza ngombabhadiso. Ukuthi phendukani namukela uJesu mase beyabhabhadisa. Ushembe lo. Ume baqoqa lapho bayibabhabhadisa njalo. Ume ubabhabhadisa ubaqokisa ingubo ezimhlophe ngoba vele sign yokuthi usugcwatshe umzimba omdala umzimba omusha. Njengoba nathi uma siyobabhabhadisa baqokisa ingubo enjalo. Ayifumani phela makhona musoma maqedi nathi abasindiswa mebebhabhadisa sigqoka ingubo enjani. Nakwela misonto nje makubhabhadiswa nje gqoka ingubo enjani esithwafuna into white nje. White uzogqoka yongena emanzini amaningi. So wayegqoka lezi ingubo ezimhlophe wayebagqokisa uma bekuzobhabhadiswa. Beyobhabhadiswa. Ngesikhathi umsebenzi umningi wathi ukuthi umsebenzi uyanda. Mawanda umsebenzi kwabiza ukuthi manje kusekumele akhethe ukuba umshumayeli eweseli noma ayoba uye kushembe ngoba akusiyona ushembe kahle ithe Nazareth Baptist Church. Kubiza ukuthi njengamanje uma baqoqayo baqoqela esihlahleni wabesebizwa wabesethi angikwazi ukuthi ngimkhonzise ngoba ngisubmithile. Ngizoniyeka nibone ukuthi niyokhonza kuphi. Mina ngiqhubeke esontweni. Base bathi sicela ube inkosi yethu. Akithi nenimeze banenkosi yabo. Bathi sicela ube inkosi yethu. Then wabese iofalishali. Wabese phikela bayinkosi yabo. Bahlanganela phansi kwesihlahlakhe. Leli gama elithi Shembe ulithola ulithole ekhuphukele entabeni njengoJakobe uma seliguqukile kwathi uIsrayeli. Yilo ke leli lidunga abantu kikhandane. Wabese baqoqa ke because hayi ngoba wayebabeke phansi kwezihlahla indawo yayingekho. Ingakho kubabona beqeda indawo emadolobheni behlala kuzona. Babamba into ngesiyona. Inkinga nje kwakuyintuthu wabaqoqela phansi kwesihlahla. Bagqoka ingubo ezimhlophe nje hayi ngoba kwakuyijoyini kwakungumbhabhadiso kodwa konakele lutho ke futhi. Nibonile? Amen. Injalo ke nje indaba. So sibanga into lo muntu owaqala nje Jehovah's Witnesses waye umzalwane nje. Wathi umeqeda uNkulunkulu wayinezambulo eziningi. Wafela wafika la eseyibone ufakazi kaNkulunkulu. Uba wena usungayibona ufakazi kaNkulunkulu wazakhela na into yabo. Somewhere samawu nabo siyaphambana. Njalo nje. Ngobambelene nomoya ingcwele bona. Bafunda futhi bayatwist izinto. Bazakhela nabi inguquko yabo iBhayibheli. Kanti elimile nje ingcwele laphefumulela. Okunye siyakhuluma kuyikho kodwa kokunye siyaphambana. Hayi ngoba thina abantu abasindisiwe sibambe izulu xa sibambile izulu. Inkinga ukuthi webazalwane kubalekile ukufunda. Into sustain ikhola kulezi insuku umuntu odla umqulu. Uhezekeli ake sikulungise nalokho. Uhezekiya noHezekeli akufani.
uHezekiah as the king kwakuyinkosi leyo kwafika uIsaiah engumprofeti ezomtshela ukuthi uzakufa. Yes. Wabe sethi inkosi khumbula ogodo kuhle. Mase the Hezekiah is a prophet. Owayemufa with ngasimulo. Owayebona ama creatures. Yeah. Ebona into engabonwa ngabantu. Yeah. Phaka mnimbe ngenyawo bazalwane. Asiphamise sime ngezinyawo. Hallelujah. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu sithathe uNkulunkulu siyabonga. Isho nje njalo uNkulunkulu siyabonga. Sayimoya ingcwele siyabonga. Sayunkulunkulu siyabonga. Moya ingcwele siyabonga. Jesu siyabonga. Lonke ulwazi okukhuluma namhlanje ligcine empilweni zethu ngoJesu Kristu inkosi. Bawona abantu bakubasazoguduka emakhaya hamba nina uphinde bafihle nakusasa besazobuya sazokhonza uNkulunkulu bagcine gcina nabantu kaNkulunkulu the prophet of God olawela iswe khona uzofika la umbiyele egazini likaJesu Kristu waseNazaretha nomfundisi umkhize bonke abantu abakhona kule ndawo usigcine egazini likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi phakama njalo sinciphe thina ngoJesu Kristu inkosi yethu ibandla lonke lithi amen. Sibonga bazalwane sixolise asiphumanga late